na mekire Wontumi nyansa wo Ghana ha ebe no nwanwa President Akufo-Addo nso opete oyema obia hu se okun garamse okono afa ne serious no okwache emra onto mo compare no mo samra no mo sakira mu emra na e wo hodada no mo sakira mu no mo de punishment no e call 50 years to 25 years. Musiasu Road. Wanye. Trebuom. Wanye. Impasatia. Wanye. Bompata. Wanye. Antwa Krom to Asoni. Manson Kwanta. Wanye. And his fire service to Lake Road. Nyansapo TV meso se so wajibre na ohen we fidikesi so abeka chonua se adwoa atenase na oba bedi nkomo bi ekoso e wo social ni media ne so na busia mamembu so hwamu na na mo ka se ubepiemu e wo asantemantam ha NPP supporters ene no maboto omayedin esan Benedict Chibosia ko the regional chairman of the New Patriotic Party chia ya cheno ene no woko insawon for 20 years mi busa se hwamu na mo ka sansem no esan se enra da ye kan ye e wa fidikesie so se yesu piem na okopiem e wa kejetia adum PZ pampa so he fa keka kumasi afa na nyina de ye MPP supporters o mammoto esan ye court nsensema na edi ahini e wo social media ne so e fa Wontumi e ho na busua ene de me de mani ehu yase pa no yesi se dipa nyina do wa adue because ene video ababeke yensa wa fidikesie so de Nyansapo TV de eni ehu de aso atie kire se sa se de ensam no na enra da yetiti social media no so se asantemantam ase no ba bia ye di esan Wontumi a wokọ afiase for 20 years no sa na enye sa na asem ne tie onim se nei no NPP executives wana wo hwe nimu se esi ahene ne atu ahene a mo asantemantam ha ebekọ mo ato abadia mo ama some positions bi MPP amanyokoni mo nsa betima ka e wa Asante region ha ye se ene omo converting munyina munim asanteman koka ya ina yenim se 2020 and year 2021 2022 ono ni nipa wo trinity sa opesa wo ne Benedict Chibosia ko ekoko kase na ye to omo so aba na baako ebeye regional chairman edman MPP amanyokonum e wa Asantemantam ha ye ina ye hudi esi ye tete kura se Benedict Chibosia ko tutu skagu e ma sabio Asanteman ko kanani so adi hunu no amem enti enna video e aba bonten krofo ka se sa na enra press conference MPP amanyoko executives ya won krampupiri mantamu now no ye be face DC the table was 10 ya ra ho seseri na say so ye krokro de jon adanko dadaje anomo de yen abusia ye pese ye ko he video na video no hintasebo e wo ne say mo amani mpo akwabna yando enei oye Ashanti regional communication team member edman MPP amanyoko no e wo Asantemantam ha say sanso na enche abato a omokọ akoto ede yi eye omo regional executives wa Asantemantam ano o se wo free communications team ho no akọ regional secretary na ehepo akwabna yandon so ne Benedict Chibosia kunkita hudi adom ntem a yetimi hu se ano edin ye mu edu enti wonim se ennevetia ekoso MPP amanyokonim Ghana for in enim sa sama to mo regional chairman anka vetio adwuma MPP dwuma dia yin ene nko mo de beto form no ma su Benedict Chibosia akwa pass am ne pomasi bre e dia ma Wontumi am no so anya refa hudie no yesi vet nchenchere koso e wo mo regional office benya because e bu se Wontumi se mo regional office Asantemam ha MPP regional office we here wantima nka o se de na nkansa buadu de ma wo mo no e ho na mo regional office sa ho no ani esi enne solo kuokotwi e ko brema ye koso ho abusia ye ko ha bi ne hepo kwabna yando ne reaction send wanyinya nanim ahompo ne hwene asepo kwabna yando nya atwede a wo beto de afa ye solo kunum de amakọ kamo no ye nkọhwe embrade ye kọhwe no hye ne so e ma me se enche ye ne lawyer Ibrahim Suraj a wo ye mrani nin kese
ebedi Wontumi nsɛm no ho nkɔmɔ ɛwɔ afidikɛsie so ɛnoda na ɔwɔ yi court premises wɔ deɛ ɛkɔɔ so charges a yɛde to Wontumi so because say yɛtete sɛ nyɛ galamsey nsɛm no nti nneɛma Wontumi 20 years yɛsɛ charges bi wɔ hɔ ɛno nti nneɛma Wontumi 20 years sɛ ɛnɔkorɛ sɛ nyɛ nɔkorɛ lawyer Ibrahim Suraj ɛbɛba ahoma no so yɛ na twetwe nkɔmɔ nanso yɛnkɔhwɛ deɛ NPP executives ɔmo Asante region ɛyɛ nei ne yɛhwɛ pɔkwam na yɛadɔn so Embra. Awusia anu ayedin o anu ayedin papa anu ayedin enti jebe pa na ekoso wo MPP amanyoku anim no mi busa se MPP no executives ni bi wo mu a ase Wontumi asem ne ba ye no mani age ho ana so mo ne still na no mo ne NDC amanyoku no anya adwene because they say no mo say the table will turn enti wo hwe de ene yakwakohwe wa afidikase so a edi adanse pefese enroda ensema no mo keka no mo ye krokro de John ase na Wontumi ho yo mmobo mo boa omo gi omani omo bo ayi samamo pa ni soroku ni na ne se ne koka wakofa ne forms awie ama yetima vet no qualify say Ashanti regional chairman edema the new patriotic party e was sentimental ha no obetimi akwakogina ko ano abusia lawyer Ibrahim Suraj aba homa ne so ebra no awiedu semene no ebebo awramu e wo Wontumi sensem a ekoso e wo eya befo ntintan fidikasie so yesei yesi Wontumi ekomu for 20 years ene nam abefo ntintan fidikasie say 20 years ne de enru sagrada akra no ye beli na Wontumi de ebi kra 2 years kra wontwa ebi kra 6 months kra wontwa se kra ye kasa no enye nsawo mu na woda ye na kwa hinta baabi nti edu tawo be free case na ye de ne ko say no kra say nye no kra lawyer Ibrahim Suraj ewo ahoma ne so a mene no ebetwetwe enkomo lawyer memo akoba e de Nyansapo TV so ya bi mejo so na oho ye de yeda yesu yeda wase yensu ye ho ye pa lawyer enei minim sa wa bre yie because me pa wo no akasa no court nsensam de wo se adwoa me wo court nti mani age se manya wo e wa fidikasie yi so na abrabomu kosen court kosen awade adom ye go so adwuma ne de ye wo ye de ye gina mu de bia enti obi akoso kakaka okay na lawyer we de yenka jangum we de Wontumi ensensem ekoso social media ne so ana me se akonya we abade a mimbo mpinu na me ne wo entwetwe ho enkomo enroda ensem no kwa wieye ebeto odwa se benedentwi bosi akon Wontumi okọ eye nsawon for 20 years no mahu se lawyers so bebre na ana ababedi ensem no ho enkomo na mepese yedi nkomo enroda ensem no eba bonten final judgment eba bonten no woje ne sen na wonim se sei ebesi ayo when the one be sabi me say judgment in the eba no to be very honest with you na eba as a surprise I can't say said there you name no obi bisa me maybe me yonko bi bisa me say to which I want to me you bet my jail no and I say as long as say prosecution no omoke to omode akoko to no bet my prove ne there the possibility to be jail no I know there so mutimi approve o case there and na Wontumi be ko jail na to na man suda as I said atamna say court no man shada anhwe charges na omode ball no e wo court no enti na me ntete bia ye be jail no mpa na nka obetimi apekwan bi so said na the lawyers na charge ya unte wo court a case na ya ba we your best start court ni na na strategy and on better with the buy time to ho nanka odi aye enema bi obey under the background and so ni na no anti me ankwa ankoko yi ama no enti e buy no obi be kate na enwanwa na so na nyam wanwa for we at lawyers na there you know me say as long as I work out no there especially a criminal matter na there o court o kwakojo judgment no o kono also who say o kono ebetimi abata o nkofie biem etan say criminal matter there say
unya sure pa say ade no omuni nwa so bia de a the moment a court to be cut you have a case to answer no we say 50-50 possibility to be jail no and also e wo honom enti no eye nwanwa so anya me nwanwa enti obi say ya na de meka no na lawyer be beka say wontumi nku nipa sabio ontwi tuombo obi na wo ka say criminal matter no na eno we kire mu sen on say yeah system no say woni aban enya amane a eno na eye criminal in nature enti say eye woni nipa bi ntem asem de a eno na ye civil matter enti eno jail atem bia nim wona me no wanya asem ana ebia ya twa atato ma so ana me de woka ma to wade na me ntwiaye ma ko bobo si na me ntwiaye eno de ye civil matter a jail atem bia mbam enti eno metima aka asem na nam da ko gina de begina ye ma judgment krampo na jail atem bia ni ho nanso se be ye woni aban tem dia ene na eye anemienu ida say obefa ho adi ana to be ko jail enti na de eno no criminal de ida to befa ho adi ana to be ko jail ana depending on the nature of the charge no so no ebia na ebetima fine no na ya jail na wokọ but wo hwe untumi case na charge na eda no so no enye de ya betima ka te fine no keke na ya jail mo akọ no kremu no sa emra na yede untumi yede parade untumi de kokọ to no eye emra na ewo honom since 2006 ko fa abreso ene share tamra no na under that law no na anka the minimum charge te nipa no yede no kokọ to na approve na you find the guilty a court betim dia ma no 3 years ena na maximum charge I find sentence so 5 years and it's an kanata man na that's one honoma and anka untumi between 3 to 5 years pen anka court betim dia ma no now so former president Akufo-Addo so 2019 emra garam say hun sensem sorry your kroma say na media coalition for 2 na mo kan won sem bebre no eno na ma president Akufo-Addo so opete oyema obia hu se okun garam say okono afa ne serious no okwache emra onto mo confine no mo samra no mo ko sakira mu emra na ewo hodada no mo ko sakira mu no mo de punishment no call 15 years to 25 years. Wow. Enti na from 2019 onwards no say obi ye charge obi and that particular law efa sa guarantee and mineral rights ho a that you find you guilty e wo court a the minimum sentence court no pe what mpo na say opeso on person be punish mpa minimum sentence obetim dey amount 15 years eno na court no kra pe what on person e bia wotie after convicting you no wotie o your friends wotie what on wie no wa hu say bia no hu bia banting memi nye bibi na memfa emma minimum and over 15 years enti na untumi de say na asem no say you find the guilty na the minimum na ko betima acquire 15 years so enti after say ya ko na ya find the guilty awie no de na judge bia no hono ma agete judge no ba into conclusion say onya guilty na obejama no ho wafa no ho adi but the moment what decided say we are guilty no kwa de judge from 15 years to 25 years and no and I na discretion so be decided say me ma wo say and also we can so how can say on the way no asotwe ama wontumi nti on the wontumi serve as a deterrent in the punishment when you deterrent punishment our day mano say be ya obi bia o tenchen obe ka say garam say hun say me de ya oye we ya wo kra be ja wo no umu say obi ti say wontumi yet you man 15 years sorry 20 years and na won so no utu anamo bia obegina ye eno nti ana ma o de sa punishment no eto wontumi ti so no lawyer mami mbusa wasem wei na wo kasa no say na kwakoye say wontumi ne aban no na enya eno nti ne classify as criminal offense
na ekamia kwa say timamufo no asemu yiye firi ho yeso de to aba edema aban no enti ne mre bi beba pa ma yaka say Ghana ha say no ye wo neutral person on de obegina mu e de amatimamufo no enye so no de oba be ko de amaye bi a party A party B say bi omoba power because say Wontumi ni yantimamufo na enya ase because yensuo ene yensa ase ne yese de galam say no de say no enti me pese no so wuchire say mre bi beba pa ma yen yenya neutral person say wo gina mu say wo ko de amaye yantimamufo no yo one say o catch a neutral person di na no neutral person no beba no kra no ye Ghana for na ebe ma mandate no te Ghana for ya nto amata neutral person omba e na o che de ye political system no to akoy na these two political parties no omo ateki a strong hold on we Ghanaians to the point say nipa no onye NDC or NPP so ama akwakoye bibi say enne no say bibia do koto ama o pa adwuma o anamantu bia betu bia o pa contract na say wonjina aban ba ko afa e be de ama enu nti no ama even independent businessmen omo enka mo nya politicians mpo no omo do omo ho abobo parties ni bi say de be ya party ba power no to benya favor our contract nsemu our adwuma nsemu nti ama obia our Ghana ha say no even though the person no, maybe the person might not be registered as a member of a political party, but or secret under your friends affiliation be or short support to be my party back could be. Hana ye na akwakoye. And no independent when there. A bad batch so say a bit man independent candidate be no abe near and then any panel or the motoronko. No, the motoronko kra aye na ya tora ya kate iti ade ya mbre party tini na and also no there me hu say be den na party so a power bia so no the mandate no onya free ye timamufo no ho enti no say obi ni aban nya amane a aban tumi na aban no woni na no eye ye na de tumi na ma aban no enti say aban ka to ne nipa no fight ya all fight ama yen and say ye na ya je tumi say in a democracy no se nipa o ja nipa bia pemana yo bia pe na obeye eno nti ye na ye de tum se yemfa etumi enhye ba akofo nta na ono endi ye nim kan na ono enkyere ye se stay na yenye okate yenda ode ye de mra beto ho na ye na ye ja tum se nipa na kate yenda obi abeda okate yen sori ai eno ye na na ye de tum na de sa tum na ma nipa no enti se nipa no ye bibia oye awo ye di mu so ahu enti se ba no punishment ever crime anati bibia efa amam or mine ho dia ene na aban nipa no kro no wo ye twen akogina mranem no eye oni aban na anya nanso aban power no kra no eye power e free ye timamfo na nkata ho enti se ye be kata ye be pese independent bi beba na da chi bi ono be ba be ku amaya independent no ono so kra no ba na tell na at the end of the day no mra ya teta to ho no so de be ya adwuma it is enka even there's an independent candidate bin wa we no ya ban ya na say o to o fight gram star mra we na da ho no eno no de be ya adwuma tin famra fofo bi anya adwuma so ati enti no mra na ya hyehye no eno na no matter the government in power ebe ya adwuma I just say aban kro no wa decide say there be nipa atume say dem enfa na court okay atume see them then be court ohono na ebia na obekata mu bi ababa bi okay na lawyer ye hwa de bi enra once me kasa say lawyers for bi so adi nkomo mo che say judgment e ba ye no eye harsh ni nyina ne say o mo say Wontumi ni legal counsel Samuel Atachia sesi ameka say woni krom ha ye say okọ amanone enti wo de krata akra ba bonten say nko besre court say ko won twentwen judgment no so na nkanyame ye adoma wo kyena wukuo enu de na wo Ghana enti so manfo mani anto entie Samuel Atachia ni plead ya eni omo classify say the judge wasn't fair to Wontumi na ye political hunting eno so be kan say yo say ebano your friend is saying ebano issues be say ya aya na most of the time they say court no judge na
ɔte adwamu no ɛyɛ ne court enti ɛnɛma bi hɔ no ma sɛ ɛnyɛ mmara na yɛatwerɛ ato hɔ a guide operations no on say court no and so mo de mmara na yɛ adwuma enti sɛ mmara ɛkyerɛ sɛ stay na wɔsɛ judge ya judge no ntimi ya de foforo bia ɛno judge na yɛ de a ɔbɛka to ato mmara nanso yɛ tan to wɔ the friend of discretion court no judges no mo exercise enti most of the time the lawyer say court a okɔ na sɛ o kyerɛ bibi wɔ court wɔ mpo a okoto bo mu ɛna wasra court no ɛno no pa court no akyɛw sɛ wɔnyɛ bibi ma ɛnyɛ ɛnhyɛ so ahu judge na ba ne saa na judge na discretion ɛna ɛyɛ at play nti most of the time okɔ court na sɛ o lawyer ni hɔ no mpo a wobɛhu sɛ wo client no wobɛtumi asɔre aka sɛ me lawyer say judge wobɛtumi aka kyerɛ sɛ ɔntena ha ntwɛn lawyer biara ɛyɛ ne court enti deɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔoperate na ɛnɛɛma akɔ so no ɛna ɔbɛyɛ enti ɔpɛ nso a ɔbɛtumi aka sɛ no okay magye atum the lawyer ɛtrɛyɛ no mayɛ ama no nti ɛno no ɛyɛ judge no na disare saa nneɛma no ɛno mmara biara ɛngade saa nneɛma no nti judge no at his own discretion bɛtumi aka sɛ maybe untumi lawyer actual letter bi aba say ontimi mma na ma hwe mu ma je atum enu nti no me man the opportunity no na ma agene na wa ba biem okay wanya tan so on phone mra bia na no mpo no wanko untumi lawyer anko court no em so tuma another lawyer ama na koye oh sir ekogina mu enu nti no se woni ho mpa owo nanam sini a ono so wo court so until Banatana there is no any other excuse on one catan anywhere now so there's another lawyer also or representative okay until Banata there is no any other excuse because or lawyer new hontino and no judge in a pa or bet you or pencil until lawyer yan sha de say no mo ka say judgment a ye de ma Wontumi no wasn't based on a ye galamse a wo ye Wontumi so case ba ye ina ya titibo social media ne so say samurai boy illegal mining bia ekoso ho eno nso nti na omo agina so ajeli na say na okọ court back and front day in day out okọ court eti say me say me hu ne charges because eno me hu 6 count of Wontumi sin ye de gina so abu na 10 na say ye de ma 20 years no enti say e bia betima brobro so kakra dia ma ye na ye de nkomo no esia ne sa me pese me hu because be see the Ghana for so mu hu ade property because social media so say enye galam say eti die na de Wontumi ko 20 years yo said ya wo bisa no e sha say no te Wontumi owo cases be miensa na wo court wo hey na yes or cases miensa na wo court different courts nti we no kra na no an judgment no ba na e ba ako hey eno dan chan foforo nso wo hono ma eno one age no maye ye from moye pre-bargaining arrangement ye so okonje botia ewo agent bank so de koye we ya 1 year no age no omo anya akọ ntiase apan mu se obetwa statika no ameno no eno nso won chen ansa na foforo nso ho nti we no eye summer boy ne mining company na ewo summer boy na friend akonta mine no okay eno ho ena ehun some story last year mo call honom ekoko arrest the manager now okaso be dia dance yet no that is it and now you about your friend is operations of Akonta mine and you see a forest reserve na Wontumi Akonta mine no aban amano license is a licensed company mo operating but before say obekọ any forest reserve akwa mine biano I was say o corner minister emma written approval and sana what me akọ mine e wo honom even though you have the license to operate but and sana obe operating obe say adwuma bia ase no I was say minister emma permit and sana what me at the aso abofo ma ya adwuma and now say before say won so obe ma obi so kwan akotu bi wo mu no yes mama o kwan say won to kokotu gold no ho no agise ni na wakwa the permit and sana much me asa na ma no nanso Wontumi even though Akonta mine registered as a mining company no omukọ your friends a contest ni mu
ekoye adwuma wa bra omanje approval from the minister. Okay. And one approval from the minister na eta no iti amra. Ana enwa change so asan so a permit your friend is saying sa nkofo na mota pedi adanse ti ano no. So omo so nkotu bi wom. So omo so nkotu gold no. Wan mo permit. Enti ni na aya de iti amra so na obeta na mani na o minister ma wa approval. Enso na watima aye. Nanso Wontumi anya ta na mani nyina. Enti se eba ne sa de a na omo charge ono wontumi na na shareholder ba ko a ono adwane na company na nkasa nso eka ho na company no e de all the company ne de ye company yetimi si company no wo anu ankasa ne di mu na to wontumi na gina mu ma company no enti at the end of the day no omo ko hwe company na chi hwe say company no one ye in charge of omo operations bibia I will be a friend of piercing the corporate bill. And see, Omoko actually a correct because the company and I are responsible and the panel to me are responsible. But I bet you Omo company next year, Omo, yes, I am my authority. Yes, I am no. Now more I will do more responsible. And see, I don't know call so. And see, after court to no bar and to conclusion say, who to me Emma this approval, I'm a more pretty, I'm a more to good without any authority from the minister and that's what formula and also no na emra no eye ade a yenso ya agita to say samra ne de botia wa o ko 15 to 25 years wow enti de nanka me hu ne senka wontumi betimi aye asase no no na o to ko fa kwan bia to na ko topo sa ne manager no de okoko dia dance no yeah nanka so to kwan bia so nanka odi top no nanka wankwan ko di dance antia no because o hwe nsam na court no attorney na monta mom kan ina nanka monta mi na be ba ye their friend bring friend here say nanka mo nyina so be circumstantia but the manager no na dance no o ko di ye no ebe ma your friends emu duro no eye keste ma mutimi nyina so etimi de for school no ela say ono na wo ye aduma no ono na wuntumi ma no authority ena na wo de ye aduma ntimi na omo de ti omo ni na no oji tu mu say ampa mi mane na wuntumi na ma me sa kwan no ena ye say enti no oji onti ono na ate oji ya semeti a wuntumi enti eno na dey we na ba senka omutimi pe kwan bi so ema ono no ebi wuntumi timi etua na anu manka wan bamba be bisa dance no mu nya gina your friends ba ko ena nka omu go through trial na ebi anka be di ama prosecution so metima prove ni ma ni na so no de awon ne ya adwuma no anka sisi ano ono ya fa na prosecution metima say be ono to no ye be ja no enu nti no obi e pray for neti ena ya kokko ba ne say lawyer yan sha de bi say no enam social media nso say nei na be ote so make some presidency bi o man hwe ye a table ne 10 mi say ba na wati bi omo say ya chi Wontumi de say ayi galamsey etu ntwa de ne omo twasa bi wo ho a ahwe ye Ghana ye mra ne besesa ebe ye autocratic enye democracy bi eno so no mo ya adwen no de say your friend is saying your friend a big be at the atete example la Wontumi obi anyam say galamsey na koso Ghana afana be bri galamsey koso anya Wontumi kwa na galamsey so what I say enti Wontumi ya che no nanso enu kan say ti hwa etan say galamsey ne de efitite aban ebe fa akonya no a wo share operations ase ebe kan ne galamsey no obi antimi nkan kire me say galamsey no a stop it galamsey ne da so konso me bebre de say kwado omo ye de abafie sana tende safo na omo didi omo chicha cheni na no so no na ho behia say omo to omo ku ekon no pa de a ene na omo ma no kure na di na omo endi achi na safo ni na so no omo chichi omo anya ta de a
na the ebimu ka say akoye your friend say political hunting no na akoye ta enta say ebeye say MPP ni nkoa dia ene ebe prosecute no na mum akoye efa for bi na prosecute dia na de nipa bi aka no akoye no kwa ndi say aban no empese saa nsem na beba mu dia ene na wo say omo ekoso edi achi na garamse akono omo fa na serious na omo ye ekoso a eye mining wo miamia bebre ni na no they know them omo ni Ghana ha ye ni mu bebre ye di bebre video ababonten omo ni obi anti ka so omo ni enti no say omo ka no cry di no cry di ene na omo nkoso enti te ta fo ni na so na en fa omo ni na so nkonko jina court okay ansan ya hute enya political chance okay lawyer meja na mama mbusa asem we nro mi hu ade bi after say you declare 20 years di ma Wontumi no ma mo say di sika twitwiri die bi ato ni tiri so 1.2 billion say ontwia eno no wo twia dia compensate yentimamufo a wasa yensu wansu wasa say yensu asai enkrofo no munsu a kidney obi si ni ti obi kwawo kra na obekora na ba ne hwene ni ho na wasa wadi for me omo je 1.2 billion dia compensate anso omo de ma aban no Timanu ni bia no ya Jessica abre no. Hey. Aye sika wo twa ama aban. Na na ekire. Ni se ebo obi ka ukọ court na se ebo ka. Ya Jessica na mo obi ya gide ma aban. Nti sika na sade ye new say after say omo hu say bia guarantee na court no. Ebia aban o ta aban tu anama no ye the friend reclamation. No mo ACC amena no neta ne mani yinua no okay ta niema ya azika iwe mu na ni na ye ka o ya bo nipa na ebekọ aban ho na mo dey channel into those areas no da kwa koye sa niema no enti ye mba mbeche mo obi ana mo area mu no say ya bo obi kanti ebia mo na mabre ewo asase tunti mo ndi saska we ya bi na mom no ebekọ aban ho na ta aban so or the bear kwakoye de also de ya na aban so de akọ na mo or the bia kan na mo de akwakoye sare cremation adwadwania tell be ya asase no ebetimi atan so I sorry gina so yi okay yeah this kind of movie okay lo yen sha de Appiah mate say ne legal counsel na odi kan honorable and Appiah kubi a wo twi ne hu firi asem wakasa say omo be call for appeal na appeal ne kwa this time around one esa ba be di animu wobra yen na yenim se wache ne ho afiri mu say someone attachia ana take in charge eno so betima si se wache ne ho no betima sa akọ se wo di animu ama ya appeal ama Wontumi na appeal ne kra no ebe ye ni because matete say appeal no se wo koye 50-50 anya ye a yetimi to years nim ana se ye bete so eno so dia be na abeka Wontumi stand chances bi say enkwaje betima afiri baabi aba yo edi kan no se and Appiah could be obetimi asa akwose Wontumi lawyer na so Wontumi ene de bibi anse ne kwan say case no court a lawyer de wo case no mo di court no ano ya ma Wontumi sentence ne asam na awie enti Wontumi mo ina po Wontumi betima decide say abusia lawyer nchire mu no ye beto so mo na enim say ye de afidie ana edi ye ndwuma no mepese no lawyer echire mu yie pa enti no ye mehwe mebo me homodin se menya eye lawyer Suraj na me no atwetwe enkomo ede afa eye Wontumi nsensem ne ho abusia ayarehosem a enye asem ketwa akwakoya arehosem ye pa menya lawyer enti lawyer to aso ma me enti say na America no Wontumi kura betima say decide say Appiah kubio atache won for mu bi anko example atam na okoto na ye dia wi nti appeal no and it's a different case example okoto nti we to have lawyer bi opebia nti Appiah kubio na atanso akofa ta case no aye na atu say omo be succeed ne de eno abanete ya mpempi no enye easy example okọ appeal de wo atu de kese wo so say obetimi zisiano omo aim ne say menya chota omo be kote omo ka akọ ka say court nkonkoti ni fie ne so dabi omo aim ne say omo be ko no ma akọ over 10 ruling no high judgment no Mm. enti appeal no eno say different case opebia enti we to have lawyer bi opebia na atanso akofa ta case no aye na atu say omo be succeed ne de eno abanete ya mpempi no enye easy example okọ appeal a appeal de wo atu de kese wo so say obetimi zisiano omo aim ne say omo be kote omo ka akọ ka say court nkonkoti Really no
And also no, I easy. I easy. And see, I have to make a say. So, I'm going to me. I could turn the entire judgment now. Or much more convince court of appeal judges in a say judgment na buy no a young from so esan say emrano anything am ran and a judge no war or conclude say channel here and after evidence go honoma or one consider omo actually kese wo mo so say or say omo koko prove so much me anya dia and na said o kan no either say yebetu omo say judgment na buy no omo maintain and I say yeah so kakra ma no ana ye bibia ka ho said the agrada de koy omo te so man e be try ba say omo ka say yes untumi omo find any guilty omo hu say from all the evidence na on record no untumi e guilty and no conviction no e right na mum no omo hu ne say sentence no e do to omo be te to ama no na no so na ba na ta omo be te to kwampo na omo betina ateto a eden a entimi mba below 15 years bc 2 years bc 1 month kura dabi emrana operate no emrano na omo de be ya adwuma enti under that particular law no say minimum sentence 15 years a untimi mba ma no anything less than that okay enti na de etieno no lawyer where dey me ma wasi from na me pese me busa finally no so wo dey wo betima ka say enra really no was firm, fair, and just in regards to Wontumi, the case, you know. I know the. I bet. Only your friend is saying, most of the time, we need the advantage of having the records of proceedings. Wontumi and see Ghanaian can say, na a fair, another fair. And see, for judge, you know, the. Or no, the evidence on record or no, I want a name no and original to their decided. And from that aspect, in the which I can say a fair. Okay. But on another side, no say if you don't have the full details, untimi situ people and can say a fair, and I say a fair. Okay. So until let's say I said the appeal no, a doco say bibi to chimo baby appeal no ebe data. Nema nadi ama ya hu say nema bi to chima obabi enti ekọ appeal a hona ta nema ina bedade ama ya hu say ampa emra no e bia met application bi ko so obabi and evidence bi hono ma ya fa anya adwuma ne ta nema ni na ansa na yetima ka say o ampa apedie say na o say ekọ na akota but for now no there without your friend having the full details no untimi NCP people and ka say it was fair or not fair. Say so cry yes mo kwa homegie nyame ya adoma next week ye. Lawyer. Dem wo ye Wontumi. Mo ko. But ya were vacating court to be on my tete. Enti minim say court no be make provision for data. Then the thing be set during the vacation. Oh okay. And next idea I just after vacation you back. It's October. I did October and sana. Amara be twice seven other be ten appeal no. You want to be better match it. Annoying. I know there for now there. Me just October be kwaba. Okay. Sana amara be share appeal no. Okay. Now lawyer who MPP for rally on we so ro ko mu twie. Me na me rekwene fiti anapai na me court time me say that. We are ko he We are court so I knew to man as well. Original election about one. Yes, it's solo cool cause Ashanti region has a baby Wontumi in the room. Whoa. Yes, I'm up for any idea now. No, you mean who's a chance when you are just some of you are vetting. Obi will know, Obi so Anije, and no. I know they are. Oh, Obi so anybody time so Obi so about Bedin idea. And say, how there. Obi there. You don't answer no more there. Oh. Politics. And say no there. So they tell no. Lawyer Suraj, you better was. Say what say we Brenny ya twetwe nkomo. Na ye besan apusu ahoma no say bibia eba social media no so a ye better was. Abusua mene lawyer Ibrahim Suraj ana etwetwe nkomo edefa Benard Ntwibo si akọ Wontumi
ni 20 years jail ine ne yade ama no se onko nsawam se ne so kodi zontori eno amitie ma me Patricia Siama wo se empire wo be body ama eye Wontumi no enya pa eketwa essence wo sha amani ono agrada ko mu na busua okay agrada so incident na say July mu say ya last year July mu say ya na agrada wono so na reho sem toro eja no da mi jane life so o si zontori bia Wontumi kwadi any beans bi ne niamaniama wo kwadi a osuma Wontumi eti se Ghana for do Wontumi a yenkoso kan mpaibo meza so no Patricia Siama wo kan mpaibo na me sore so no ma ho video bi onim so na bu Canada Japan ko mprako adi nkomo bi brand ye nchi Wontumi ntumu no ene ya Wontumi okọ afiase akọkọtwa ni mfie eye 20 years no video na drop na busua yakwatie kakramra ne ye ba ye sore so de aka achire no ye de beso mo e wa fidikesi so. I think I like the way you are doing the submission now because recently Chairman Wontumi accused you say you insult delegates and so you need their votes in the last press conference no yeah. Ono no ye propaganda. Oni asem bi aka. Eye da na me insult delegates. Propaganda. Ebi na me kire mo. Na me kire Wontumi nyansa wo Ghana ha. Ebe no nwanwa. If Bawumia wins, I dare Wontumi. What will happen? Mimi ni Wontumi wa na gina platform so kasa. Ghana for bu nso nyansa ni. Na bo be kasa wo san threaten bi mo. Se wo threaten no be ma ya chiwo. Me kere Japan. Obi o coward no so be me ya chiwo. Please. What no say mimi insult to delegate. Dirty politics are me pe ebi no. Me asama a me catch delegates. Ono ko gina hoye propaganda say ne. How there let's wait. I say wo yes me say wo mo ti time bomb so. Pay for MPP for. Wo mo ti time bomb so. When you know we yes I no ma sa fa chire no be pacho. Please. I say wo ye wo ho say oba de boye ni na oba na be pacho wa omo de be chewo. Make in Japan. One more de ka. Okshinia Mr. Ado e ko ton ni nyoma no. Me na me protect him. Me oba de self wa be je. Opanyiru le ja me no wa ye ayi ni kama back. Just emfa Wontumi asemba mu anoe me. What de ka. Wo ya ni revelation so am de be ba no. Mr. Ado maboni din. Say Wontumi Okshinia what cotton in your mouth stop on. Many your bad Wontumi. Yeah, what they can work cotton in your mouth. Don't push me. Yo. Abusia kwakwa ya rehosem. Enra da judgment ne ba ye nipa na Ghana for body di esu senka oka MPP hunanka edoda so MPP mo betima boa Wontumi a na ye ona bu Canada Japan kompreko. Se ono na ni din na social media no so se wono ne osagefo okogi aman okotwa asuo o betimi aboa Wontumi nanso ye ina ye hu sensem a na ekoso MPP mu ni titu ni Wontumi ni media firm ni mu ena okotena so a na wo ka asem wei asem na e Ghana fo bebre na yew nanso mo hwe Wontumi ne kasa hodo wo ka ye asa na Ghana tumi nyina ye ne dia asa na Ghana sabio tumi ensesada na ekamia kwa MPP betena so akwa wieye nanso obi nim da achi asem enu nti ana enne nkrofo aba social media so ma ba drop honorable Canada Japan kompreku video yi se na yere ati omonka na abusi onkopa Canada chow na ohun ne mobo ebi ono na betimi aye bibi ama eyi se bi obi papa free Nazareth aba se no kra drop your comment no aha Nyansapo TV adwoani midin da se ne be hia bye bye. Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya